Bolje, kad je Vesna tu, ti nemaš šta onda. Slučajno da pregovarate, molim vas. Dve vere. A ko je to došao? Ko je došao? Sa Digom i Bakom. Ko je došao? Velika vidi. Da, ovo je. Vlaču se sami. More, sunce. Hvala Bogu. Kako si dozvolili? Da, evo je ona ova ima groblje. Htjela sam Ivan Evo, hvala puno. Gutek. Da je ovo na 40, a ovo 100, jer je uvijek okrenulo u manju. Da. Ne, 10 kuna. 10 kuna kručak je za 15. I koliko sam dužna? Znači ovo 10, to 8. 9. Trebalo bi, a čovjeku je žao. Ideš sve ravno ili? Gospodar više. Može, Miro. Kako nam? Nini, rekao si da će biti sunčan dan. Kako je dan? A je. Po 2 kila su nosili, to su mi oteli. Ne prije na pa onda iz crkve do onda doma. Dobra, nema kontrolirati sve, reci. Kila mrkve i to. Daj ovoga si biraj. Kila mrkve, nema, biraj, nemoj. Nemoj, biraj. Domaće mogu lijepo. Ide. Situacija dok se drži ono. Nema. Ma nema.